27. Na hihi we mwiroreri ni wirigite guthimwo murimo wa higo umuthi ni muthenya wa gwicurania ciege murimo wa higo thi yothe muthenya uria ukungwagirwo o mwaka tariki 12 mweri wa gatatu muthenya wa umuthi ikundi nyingi cia arigitani cigitabania icera ria kumenyithania fata wa kurigita higo niguo gwithemana na mirimo iria yumanaga na higo. Mwandiki witu Peter Mwangi ari taunini ya Nyahururu kuria anyitanire na marigitari na maafitha a urigiti mari icera-ini riao ria kumenyithania ciege murimo uyu na riu tunyitanire nake atutaririe maria mareyumiria mwena ucio wa Nyahururu. Thengi muno togo wakiriki gutarire ati twi uko tauni ya Nyahururu kuni kaunti-ini ya Laikipia na muthenya wa muthi ni muthenya wa World International Kidney Day ni muthenya wa kumenyithania fata wa kugitira mirimo ya higo kana mathina na maria maumanagia kana macangagira mirimo ya higo na tukiri ha na ataramu aria marathiruka tauni ya Nyahururu ukimenyithania fata wa gukorwo andu makimenyerera higo ciao. Tunyitane na umwe wa ataramu wagitaririe niki mahasa makoto kana maraka muthenya wa muthi. Karibu huku ni kwa Inoro TV. Pengine natueleza siku ya leo tunafanya nini? Tutaanza na majina. Asante sana. Kwa majina naitwa Gadhara Ian. Mimi ni mmoja wapo wa madaktari wenye wanahudumia hapa Oljabet Hospital. Leo ni siku ambayo tunaungana na dunia tukisherehekea siku ya watu wa figo na kwa kifupi nitaeleza jinsi ambavyo shida ya figo inavyokuja. Sana sana inakuwa kwa wale watu ambao wako na shida ya pressure ya sukari, watu ambao wako na zaidi ya miaka 40, watu ambao wana shida ya matatizo mengine ya mwili, na hasa tunapenda kufanyia screening ama kufanyia majaribio ili tuweze kujua mapema. Kujua mapema inatusaidia kufanya matibabu haswa vizuri. Pengine tukiongea shida ya figo ni gani ama ni zipi? Shida ya figo inaletangwa na vitu mingi ama tofauti sana, na sana inaletangwa mtu anapatanga vitu kama kushindwa kupitisha mkojo vizuri ama kukuwa na mkojo ambavyo kulingana ukijikompea na wakati wa awali unaona mkojo wako haitoki vizuri. Pia unapata mtu anapata kufura mikono, kufura miguu, kufura uso. Hayo ndio na kama kuna shida ya pressure, unapata pressure sometimes inakuwa juu. Haswa hiyo ndio inakuwa one of the presenting complaints ya wagonjwa wengi. Sasa thengio bona tuthikiria wanikuma umwe watu akoria makoretwo magitugatia arwaru a higo hihi no utarie wambirira maritwa maku motungata maya ma guthondekwo higo ni moneka guku matura-ini kana icagi-ini? Thengio muno ni undu wa kiuria kiu. Hamarito jitagwo Boniface Kanyango kuria migunda-ini kuria thiini andu ti aingi mamenyete uhoro uyu wa mathina ma higo, anikio muthi togwa twiyumirie nigetha ona twire tuhote kwira community guku, tuhote kwira andu ona magerie kumenyithia andu aria angi ati mirimo ino ya higo ikuo ni mirimo irathumbura andu na nikio madagitari mari haha, nikio thibitari ci haha, andu matigaikare mucii-ini na muno andu aya mathiathiite kimiaka matigaikare micii-ini aria marona thina wa hihi kuremwo ni guhitukia mathugumo, hihi wakorwo hihi ni uraigua mwiri ni maundu matari mega mwiri-ini, ni wega guka thibitari nigetha ukarorwo ukamenya mathina mamwe makamenyeka tene, na uria maramenyeka tene noguo urigitani ukoragwo uri raithi. Na hihi ni undu andu aria mena mathina ta maya makwamite kuri icagi-ini ni mahotaga gukinyira motungata maya na thogora ukoragwo hana atia? Reke njuge ni tutaithikite muno ta riu kwanja thirikari ni tutaithitie muno ni undu wa ta insurance ino gwitwo SHA ni mutaithitie muno tondu uhoro uyu wa kurigita higo ni maurorete muno na njira na gikiro kia iguru, na njuge andu ni mateithikite muno tondu andu aria mari kure icagi-ini ni aingi, ni nyumba nyingi cingiri na thina munene muno, andu makinye nginya kwendia migunda, kwendia indo ciao nigetha mahote kuriha kuria thibitari-ini.
Thengiũ mũno ngwe hatukinye hau ni undu wa mahinda togo waigua bata wa muthenya wa muthi uko wa kumenyithania bata wa kugitira mirimu iri yumanaga na higo kana iri itumaga higo ikoro ikiruta wira uria citagiriire na ni undu wa mahinda ngwe hatukinye hau ino ni tafaria tugukorwo tukirumanirira nayo muthenya wa muthi ni tukumenyithia mwiroreri wa Inooro TV maundu maria uria megukorwo makiyumiria thini wa mohoro-ini maitu maria megukorwo makirumirira ni undu wa mahinda kuma guku tauni ya Nyahururu handu-ini ya Inooro TV ni njitagwo Peter Mwangi. Thengiũ mũno Peter Mwangi kuma